ام لناحية بعد رينا لسال 2014 داعش هرشي شنغالو در دور نوی کرد 6417 کس کتن دستیوان داو هاتنا رواندن ادی شوی دمی وره دم بو دمی هند کس هنا رزگار کردن نوکه روند گلمه نوکه گنج پشتی نزدیک 11 سالان جه کس کوان خود دیر کتی جیوی نوکه دوروبرین 18 سالیه جه مالباتا خو کو مالباتا کو هشت کسی بود دیکو بابنوی و پنج خوشکو براینوی جی هشتا ندیارن او تنه کسی ایکه رزگار دبیدن و المال وایا مازن کو هفته و هفت کس هاتینا بسروشین کردن کو داعش رواندینه جمام و پسمامنوی کو کسی حتی نو که هاتینا رزگار کردن او کسی 38 یا 8 یا دیجیت بسروشین تو بخیر هاتی رواند تو چه هاتی رزگار کردن بخاطر رزگار کردن من جدست داعش بوی آوای بو کو کسک هات و از برم جمال بطا خواه وکو من لخوا گرتبن از لجم وان مام پشتی کو از لور مام نزیکی 7 سالان بو دست لیگری نامن کرن وان زانی کو از دجیان دمام من جیکی را گوت وی جی خبر گهاند یکیدن و یکی جوان جی جور پیوندی به من را کر و زانی کو از ساغم جمن را گوت کاری تا بتشتکی تنه جمن را گوت از ایتا بگهینم کسو کارین تا پیشی من جه باور نکر من گوت تو درواندکی لی پشتی کوی تلفون جمام من را کر و پیرا آخوی من مام خواه ناس کر وی جی از ناس کرم من گوت شکرش خودیره ایدی از لگل وی هاتم و نزیکی مهکه لجموی مام و پشتره وی از آنیم جم کسو کارین من بیرتت هیت روژا کو داعش هرش کریه سرخانه سوره او دبیرا من دایا کو ام لمالا خوابون ام چند مال به هفره بون هاتن و ام برن دما کو وان ام برن ام خستن دبستانه که نزانم لکدره بو پشتی دبستانه ام وگو هستن و هر یک جمع جهف جدا کرن کنگی دو ماهی جار تا دیکو بابو خوشکو براین خودیتن جارا داوی من باب خواه و خوشک و براین خواه همو به هفره دیتن لی بهورگلی نای بیرامن کنگی بو آنکو لی خاناسوره یان لی جهندی نه الخاناسوره بو پشتی کو ام جخاناسوره برن و خستن دبستانه که ام دمه که به هفرمان و پشتره او جمع جدا کرن براستی نافچه نایم بیرامن بیراتنایت لی کیش جهی بو؟ نه براستی نافچه نایم بیرامن بوما بردومی بچی روکا خوب ده پشتی خاناسوره تو کیوه بری بو نمونه موصله اي بعد ما رحنا على خانسور پشتی کو ام جخاناسوره برن باب جدا کرن جوان جدا کرن و زاروکند تمنه مدجی جدا کرن ازو برای خواه به هفره بون و ام با آوه کی جدا برن ام فیری نمیج کرن و خواندنا قرآنه کرن دویا بو تفیر ببی هکا تفیر نبی وان لتددا وان ام جهکی دبرن جهکی دن حتی وی دما کو دولتا عراقی او دور پیچ کرن ایدی وان ندزانی ما ببن کدره او ظلام جی هاتو از برم وی از برم جمال بطا خواه و از نزیکی 7 سالان لجموان مام پشتی وان 7 سالان من گوت از خدان خود خوازم تا پشتداری ده راهنانان ده شران دا کریه؟ نه شر نه راهنان نه تشتک جبرکو از زاروک بوم آنکو آن داخواستنه کر راهنانان که یو شران بکی؟ نه تنه ین مزن دبرن از بچوک بوم لو ما از ند برم وی دمه تمنه من نزی 9 سال بون گوت انتو نکاری بیراتناه تو چند سالا مایل عراقه و پاشی تو هات که وگوهستن بو سوریا؟ نه تنه از تخمین دکم نزی 10 سالان لعراقه بوم بوی رنگی بو تا چی گنجین کردن ازی لعراقه لسوریا ندیتن؟ ام گلک بون ام لبزگفته بون هجمار ما پر زیده بو
پاشی پشترە هەر یەک بە ئالیەکی ڤەچوو یەک ڕەڤیا یەکی دن بازدا و نزانم چە ئەف کەس ژی هات و وەک کۆ من خودی کردبە ئەس برم بیراتت هێت کیش گەنجێ کوردی ئێزدی بوو دوماهی کەستە دیتی کەسێ داوی کۆ من دیتیە برای من بوو برایەتە ژتە مازنترە یان ژتە ji بچووکترە min mezintir e لە کیڤە بوو تو دزانی کیش جه بوو na nizanim nayê bîra min hat min lê nihêrî wî jî li min nihêrî û çû nizanim çû ku derê دەمێت تو ناو داعشدا تا زانیاری لەسەر خێزانە خو هەبوون کال کیڤەنە و کیڤە چوون na ji min re nedigotin tenê em dibirin mizgeftê û malê û dev ji me berdidan بیراتت هێت جارێکێ تو هاتبیە قوتان لەسەر تشتێکی دەستنیشانکری و هێشتا بیراتە مابیت tiştekî diyar heger tu hinekî ji nimêjê dereng bimayî ew feleqe dikirin yanê bi daran li me didan بداری erê ئەvە سزادانە گیرۆکردنا نوێژان بوو erê و زێدەتر چ دی zêdetir lêdan û tiştên wiha bû heger te li gorî qanûnên wan nekira te lêdan dixwar qanûn jî ev bûn nimêj xwendina Qur'anê fêrkirin û piştî wê jî rahênan یاسایên wan wekî çi wekî nivêş yan çi tiştê nimêj xwendina Qur'anê xwendin piştre rahênan her sizadanekê lêdan bi daran bû yan bi tiştên dî na hemû cezab daran bûn an ku dar erê lêdana bi daran belê yên ku bi me re bûn min dizanî çi bi serê wan hat lê yên din ku ji me cuda bûn ez nizanim tu çend cara hatiye sizadan lêdan pêz bûn yan sivik bûn bi xwedê ez ê ji te re çend caran bijmêrim nêzî 5-6 caran ez hatime ceza kirin her wiha em neçar dikirin ku em bi erebî biaxivin nedihîştin em bi kurdî biaxivin an ku ev pitirî 10 salan e tu bi kurdî neaxiftiye erê 10 salin ez bi kurdî neaxivîme tu nûke hendek peyvên kurdî dizanî belê hêdî hêdî fêr dibim باشي شحالتي wisa kesek nebû demê tu li Iraqê li Sûriya kesek nebû tu bi kurdî gel baxivî qet qet heger tu bi hevalê xwe re li mizgeftê bi kurdî biaxiviya wan li te dida an ku zimanê kurdî qedexe bû axaftina bi kurdî qedexe bû siza li ser axiftina zimanê kurdî hebû erê ceza hebû demê tu hatî te kesik karên xwe dîtin hemî keyfxweş bûn te hest çi kir spas ji xwedê re erê di van 11 salan jiyana min de cara yekeme ez ew qas dilxweş dibim tu hizra dayîk û babên xwe xwişk û birayên xwe tikey mayîn helbîra te ابويا وامي ما اتذكرهم حلو dê û bavê min pir zelal nayên bîra min lê mamê min di cihê bavê min de ye û meta min jî di cihê diya min de ye şikr ji xwedê re pismam û dotmamê min mane şikr ji xwedê re nûke te zanyarî li ser malbata xwe hene na tu agahiyê min nînin kê gote te dayîk û bab û xwişk û birayên te bêserûşînin li vir ji min re gotin ku xwîşk û bira û dê û bavê min wek min bêr ser û şwînin berî tu bihê te zanyarî li ser nebûn na berî ku ez bên vir gelek kesên wek min di bendeweriyê de bûn demê firokên hevpeymanan hatin û birdimanan deverand kirin te çi dikir ji me re digotin netirsin netirsin lê lêdan hebû em ji malekê dibirin maleke din me hest bi wê rewşê dikir carnan bi mêjiyê me dilîstin û diçûn xwe diteqandin hestê te çi bû demê kesekî gotiye te ez kesik karên te niyasim û dê te rizgar kem hesta min ew bû ku divê ez li gel wî bêm lê di destpêkê de diviya bû me peywendî daniya da ku ez piştras bibim ku ew kesûkarê min e û ne kesekî din e ku bixwaze min birevîne ev kesê dumahiyê ye tête rizgarkirin ku kesê 3589 heye dihêtet nav kesik karên xwe da
جروکن وکی وی گلکن اوی کسو کارن خو جدی کو باب و خیش کو برن خو کس ندیدیه و هیچ تاجی کسی نزانیتن کاچر نویسه چای دیسا کسو کارن وی اندیجی گلک شوان چه روزایی که هاتی و حتی نوکجی شنو و کسو کارن خو دید نیاسید برکو خلکی پتریا وانج بیر کریه و اوانجی خلکی ویش بیر کریه برکو 11 سال گلکن تایبتی جی بود 8 و 7 حتی جاره کدی دیدار کدی بمینم خیر